Gore munyamunegere hweriye timu ya Vision Group kusinga timu ya Kagorogoro FC ya Kyenjojo etebira mu kiweka cyo kubanza cyo Omuzaano. They are drawing this one. They are getting 1 point. Omukiweka cya Vision Group egarukira yatunga ugundo umugisha kuteba gore ya kabiri bito Muzani Kasimulimbazi aremero kuteba penalty. Aba Kagorogoro nabo Omuzaano gubagezo batamana imingi munonga okuteba bitu baremesibwe. Ompira guno gutusemize muno kandi gubeire nk'ebyo kulya by'obwongo gubeire nk'ombazi abo kuba Omuzaano gwona guyamba bongo bw'omuntu. Simire muno abazaani ba TV West n'abazaani abarugiro witaba omutima. Kintu ekindi ekitwetaaga kira muno n'omutima ogutwolekere omurundi ogwo kubanza tukasanga twizireyo ati twayengera twagaruka omurundi ogwa kandi ogwa kabiri ne 27 omurundi ogundi mwija kizanero ekyitwe kya Kagorogoro icyo nsoreka rukundo bakiza before covid kirogwe bw'abagore mwari yemwe ogurizo twasaguhanguriye mu hari zero ompira no gw'omukago 20 sa abakozi bitu tubihara computer bijo mu kishayi konka bageza hecho bagezaho kigenda cy'empira eki no kwenda mwana na abahukiza bitu n'abare bitu ba TV West na Radio West empira nzwa kwatine nyingi tuyontijo myanye ejo na turangira rombero yo misho ubwo turi kugendera kutandika ebyaguzo bitu by'ekini hiro. Makuru agandi timu ya insurance esingire yabuhwejo agori itana ari 3 eza penalty kutwara kikopo cy'empaka zabeje abarushomera ayitendekero ya Bishop Stewart University. Timu ikunu ibiri nizo zetabira mu mpakezi ezibezitebekanisiwe n'ekigendero cyo kwera beje kumanya ebyanga bibarukurgamu. Ompira gwabonera ntureba abazaani abahangura bari abashemerirwe na intersociation zobe preparing ekintu eki but so far we are very happy.